Ballon d'Or ni ijambo rivugwa abakunzi ba ruhago bagatekereza igihembo cyahawe cyangwa se kizahabwa umukinnyi witwaye neza muri sezo zabanje, by'umwihariko ku mugani Burayi. Iri jambo Ballon d'Or ryo mu rw'igifaransa risobanura umupira wa zahabu tugerekeje mu rw'ikinyarwanda Golden Ball muri rw'icyongereza, ryaje mu nkuru y'amagambo ruhago kuva ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1956. Muri iki kiganiro tugiye kuva mu duhigo twaciwe mu rugendo rwo guhatanira Ballon d'Or. Wari uzi ko umunyezamu umwe ari wenyine wahawe Ballon d'Or kuva yatangira guhatanirwa mu mwaka w'1956? Gumana natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro, byinshi birenze turaza kubisobanukirwa. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, njye ukibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Ndabashimira ku bw'umwanya wanyu mwemeye kuduha. Bahaye ikaze. Umuntu wa mbere wahawe igihembo cya Ballon d'Or ni umwongereza witwa Stanley Matthews, wagihawe ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1956 ubwo yakinaga ikipe yitwa Blackpool, yanakiniye n'izindi zigiye zitandukanye harimo na Stoke City. Aha ni mu gihe umukinnyi w'ikipe y'abagore watwaye igihembo cya Ballon d'Or bwa mbere ari umunyanorvegekazi Ada Hegerberg, wagiye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018 ubwo yakinaga ikipe y'abagore ya Lyon. Kugeza ubu umukinnyi umaze gutwara Ballon d'Or nyinshi ni umunyargentine Lionel Messi watwaye Ballon d'Or 18, agakurikirwa n'umunyaportugal Cristiano Ronaldo umaze gutwara Ballon d'Or 5. Kuva Ballon d'Or yatangira guhabwa abakinnyi bitwaye neza, Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi umaze gushyirwa ku rutonde rw'abahatanira gutwara iki gihembo cya Ballon d'Or inshuro nyinshi, ni ukuvuga inshuro 18. Mu nshuro 18 Cristiano Ronaldo amaze gushyirwa kuri rutonde, inshuro 5 zonyine zamaze gutwaramo iki gihembo. Aha ni mu gihe Lionel Messi we yashyizwe ku rutonde rw'abahatanira iki gihembo cya Ballon d'Or inshuro 16 akayitwara inshuro 8. Ronaldo Rui Nazario de Lima niwe mukinnyi watwaye igihembo cya Ballon d'Or ku myaka ye mike kurusha abandi, ubwo yari afite imyaka 21 n'iminsi 96 y'amavuko. Hari mu gihe Lionel Messi we yatwaye Ballon d'Or ya mbere afite imyaka 22 n'iminsi 160 y'ubukure, mu gihe Cristiano Ronaldo we yatwaye Ballon d'Or ya mbere afite imyaka 23 y'amavuko. Umukinnyi watwaye Ballon d'Or ya mbere akuze kurusha abandi nawe yitwaye bwa mbere Stanley Matthews, yatwaye Ballon d'Or ya mbere inshuro imwe gusa mu mwaka w'1956 nk'uko twayibonye, afite imyaka 41 y'amavuko. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1963 nibwo amateka yaje muri ruhago ubwo umunyezamu wa mbere Levi Yashin yahawe igihembo cya Ballon d'Or. Kuva icyo gihe kugeza ubu hakaba nta wundi munyezamu urahabwa iki gihembo cya Ballon d'Or. FC Barcelona niyo kipe yagize abakinnyi benshi batsinda igihembo cya Ballon d'Or, abakinnyi 13 bose. Rodrigo Hernandez Casante niwe mukinnyi wa mbere watwaye igihembo cya Ballon d'Or mu mateka y'ikipe ya Man City, mu gihe we na Kevin De Bruyne ari bakinnyi ba Man City babashije kugera muri batatu ba mbere bahatanira Ballon d'Or. Kuva mu mwaka w'1956 Ballon d'Or itangwa buri mwaka, usibye mu mwaka wa 2020 tatanzwe bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Muri Ballon d'Or 76 zimaze gutangwa, ubarimo 37 zo mu bagabo n'6 zo mu bagore. Ballon d'Or imwe gusa niyo yonyine yahawe umunyafurika ukomoka mu gihugu cya Liberia, George Taulon Maneho Pong Small Weah, wamenyekanye nka George Weah, akaba yaranabaye n'umukuru w'igihugu wa 25 wa Liberia. Ballon d'Or ibihagaze agaciro k'ibihumbi 3 by'amadolari ugendeye ku by'ibikozemo gusa, aho tuba tubariyemo agaciro ka design n'agaciro k'imvune umukinnyi aba yaravunitse. Ni munyemerere iki kiganiro tugisoze zanga tuzakomeza ubutaha. Ndabashimira mwese tukomezanyije kubana muri ibi biganiro bigiye bitandukanye, namwe mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro kugeza ku musozo. Ndabashimiye cyane. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, ngiye kibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Naho ubutaha.